Tongos tuhami hatorangan nasiako. Asa takas kujalohan. Takas Urian na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita di mingguta sadarion, minggu na patoluhod dung Epipanias, iha hotma kamu sadari sise nadi opamu naung tu bagasan gorni si Paulus do hamu terdidi mauliate hudok ala soadok kupet didi hod di hamu dukon ni si Crispus dohot sini bagas ni si Stepanas kupet didihon dukon ni i dangadok kupet didihon itap ni Nabi Noto dang disuruh Kristus ia umat didihon mamaritahon barita naulido jala ipe dada marhata habisuhon unang diorui di mago alai debatado nadapotan haluan ima sahana huriana hinaholo Tuhan aboto loba kan ahamai madu ahamana tonggi sien situa ni loba jala ahamana upait sia pogu aboto do pogu ahama pogu empedu tudo sadoon ahamana tonggi sien situa ni loba alusna hasadaon ahamana upait sian pogu alusna perbulat-bulaton perselisihan dan perpecahan. Jadi kalau kita sehati itu indahnya melebihi manisnya dari madu. Kalau kita berada dalam perpecahan dan perselisihan itu sama pahitnya dengan empedu. Kira-kira ima maksudnya. Molodung
berselisih tung manangaha pena adong tung songo dia pe godang ni si patu paon adong gogo adong parbinotoan alai molo so adong sadani roha merisuang doi sudi marsibuan roha nabi marsibuan pikiran nabi marsibuan parbinotoan nabi ujungna dang adong pui parjupangan ahamana masa merselisih merbeda gaur gutur dungi paek ma parsaurani atur tabayak kojo molo pajupak kita dohot na merselisih dohot kita boy do peta pamanis-manis pardo pahanon daw paet asam muka itu mula dong pena berusaha manis nari pamanis-manis dui jalai berang tikostong paet ima jorbu ni pakorhon ni naso sada naso saroha naso sapikiran tutu ganub dohita masihol di parsauran na sada ganub dohita masihol di pikiran nasaroha alai ikotong do jujur hita mengakui ini sulit untuk diwujudkan maol do hita sada maol do hita saroha maol do hitaon sapikiran imana masa diturpuk jabinta sadarion dihuria korin peak kaamanginang marselisi marbolak-bolak jalamadabu tu perpecahan. Itu sebabnya judul dari teks khotbah ini ajakan untuk bersatu hati. Apo-apo asa marsadani roha. Lau songonima apo-apo tuhita saluhuna napungu dison. Bohado asa ada roha di rumah tangga. Amata tuinata orang tua kepada anak-anak setujuan, sehati, sepikiran di parsaurata, di punguata, lumobima di tonga-tonga ni huriaon. Unang bemasa songon na di korinon, marsalisi jala marbolat-bolat. Alani hurian na hinaholongan ni tuhata, pinomat, adong matolu na boy putih hatta, si parsiajarata untuk kita hidupi marhite turpuk jamita sadarion. Na perjolo ado bocirna yang menyebabkan sehingga dalam gereja itu terjadi perselisihan. Apa yang menyebabkan? Lalu yang kedua, ado si patu pota asabui tapareahi hasadauni. Yang harus kita lakukan supaya tercipta dan terjaga kesatuan hati itu, keutuhan pikiran dan hati itu. Apa yang perlu kita lakukan? Lalu yang terakhir, sungguh dia doa satok-tok kita mengulu di bagasan silang ni Tuhani. Songon topik minggu sadarion na mangodol hotu kita hagogoon ni debatado na peluahon. Asing siat debata tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi ini. Seperti apapun hebat dan jagonya, tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan kita. Natuluima aka amang inang naboy taputihi dohot taparsiajari sian turpukon. Atong taidama na perjolo. Ado si bosiri ni perpecahan dohot perselisihan. Songon namasa di huria korinon. Pasti lo sudehi ta sapat dapot. Unang maniam masa perselisihan di huria. Daumay. Unang mamasa perbulat-bulatan niya di huria. Daumay. Alay tabereng ma fakta dohot kenyataan na. Justru jok do masa perbulat-bulaton di huria.
Jojo do masa perselisihan di tengah-tengah ni huria. Bahkan sahat tu nama butuh perpecahan. Dakudo di sude huria masa on. Arong do na merdengkan. Arong do na digohidame. Tapi kecenderungan terjadi itu berbulat-bulat. Irubana ada yang sampai memplesetkan kan? Ya ma adong berbeda. Marsoal, gutur. Aha marido. Hehe, unai sok kamu berbeda. Molo neng berbeda kamu, lau kamu tu gereja ini. Seolah-olah gereja itu sudah menjadi tempat untuk merbedai dohot pamasahon hagau. Boha aka amang ina. Mulai nadiga do terjadi perselisihan. Mulai nadiga do masa perbulat-bulat ini. Alusna, sejak berdirinya gereja mula-mula itu sudah terjadi. Jadi dang nuai ngobe masai, nggak perlu heran, nggak perlu terkejut. Sejak berdirinya gereja mula-mula, sejak sejarah berdirinya gereja, dari saat itu sudah terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, terjadi perbulat-bulatan. Jadi seusia gereja itu, sedemikianlah usia perpecahan dan perbulat-bulatan ini. Jadi ngelileng. Jangan heran kalau itu terjadi sampai saat ini. Yang menjadi pertanyaannya, ahado alana. Atur tedeo jodi rohata. Ahado alana. Dia do bocirna. Ubenna songoni. Lohot ni persoalani. Lohot ni perpecahani. Perselisiani. Di tengah-tengah ni huria. Termasuk ma na di huria orinon. Asa taboto takasda omma elusna. Tajahama ayat 10 sada. Abeta bereng be Rahmahita majaha ayat 10 sadai. Sada 2 tolu. Ai tarbortik do tuau marhite sian pangisi ni bagas ni sikloi. Taringot tuhamu kadongan. Pabua namasa dihamu perselisian. Jadi perselisian ini ada saksi matanya. Kejadiannya nyata. Beritanya jelas. Informasinya akurat. Dan gosip. Dan berita ninna tu ninna. Dan berita nama baik kita ragu. Tapi itu jelas dan akurat. Tarbortik do tuwau. Jelas doi terjadi. Si bocirina ima ayat 10 duai. Alayom mahudok. Adong do dihamu nama dok. Sisian ni Paulus doau. Nadeba sisian ni Apollos doau. Nadeba sisian ni si Kepas doau. Nadeba sisian ni Kristus do anggoau. Jadi alusna buasa masa perselisian, buasa masa perbulat-bulaton, ala adong pengelompokan di tengah-tengah ni huriai. Adong punguan di bagasan punguan. Adong kelompok di bagasan kelompok. Jadi molo istilah ni naposo bulung nuaing terjadi geng-gengan. Adong geng Paulus, adong geng Kepas, adong geng Apollos, adong geng Kristus. Atar tu perhalaro matukudokon geng Kristus. Ini terjadi. Karena ini terjadi marbolak-bolak mak. Dung marbolak-bolak marsalisi mak. Puasa masai. Jadi sejarahnya Paulus itu dia melayani di Korintus itu selama 1,5 tahun. Dung mangulai benesi Roma si Kepas menggetihon. Dung rosi Kepas Roma na berkenan di pelayanan ni si Paulus di dok. Kalau si Kepas yang mimpin kami nggak mau datang.
Dung lau si Kepas, Roma si Paulus. Moloso si Kepas do mengajari kami dan ngulu kami. Ujungna marbodak-bolat. Gimana terjadi di Huria? Alani dung tabo to si bosirina akamangina. Tak baik geng-gengan itu. Namar kelompok-kelompok ipe dan denggan. Odo nama baik berselisih terus. Molo tak pelihara doon. Molo tak pupu doon. Molo saya tak siram doon. Saat tuat digan dan mardame kita. Jadi jangan heran. Molo merpida sada-sada ruas ni Huria. Bahasa pidamu. Gutur terus. Berbeda terus. Ni lulu mabainganan nadame. Gitu. Ujung-ujungnya. Alanya tak pelihara per bulat-bulat tonon. Tak siram. Tak pupuk. Tak tabor-tabori. Ujungnya kita sulit berdamai. Geng-gengan tetap tak pelihara. Geng-gengan tetap tak tumbuh suburkan. Di tengah-tengah nih. Huriai. Jadi ini yang menyebabkan. Nah dung taboto inilah yang terjadi. Dari sejak berdirinya gereja mula-mula. Kelompok-kelompok ini terjadi. Bahkan sahat tutikion. Termasuk Deson HKBP Metroon. Termasuk Deson HKBP Metroon nakamanginan. Baima irohamu ma alusihamu. Ate. Molo nang dame dau mahita sian parbolat-bolatan. Napaduahon. Dung taboto ahasiwo sirina. Lalu firman ini hendak menuntun kita. Apa yang harus kita lakukan supaya tercipta kesatuan hati, damai yang seutuhnya di tengah-tengah nih Huria, termasuk di konteks nih Huria na di Korinol. Jadi di ayat sedai naking kita diberi 3 tips. Untuk memelihara hasadaon, untuk memelihara hadameon, di tengah-tengah ni keluarga, perpunguan, lumubi mahuria, ayat sedai naking nama dok. Pertama-tama yang harus kita lakukan itu, saat mahita. Mari kita hidup seia dan sekata. Kira-kira atar songon namar koridoi akamang ina. Bayak ko majukur. Karena dong do hata-hata ni de. Molo adu di surat to disi. Atong di do. Atur bayak ko majo molo di surat disi arong madokon o. Tebo de begion. Deng tebo. Bereng mani. Amar si sarbutan. Iro kan. Dungi molo adong na baga suara anak. Asosongon naman takjo. Upaka luar jo. Solokon. Petong do deng tebo. Punguan ale adong na ditonjolhan itu pun tak baik. Jadi nani dok ni si Paulus dison mau na isada ayo kita seia sekata. Ina tato pun ita ulaon unang adong nama nirpang. Mau lihat ma na tanggal 15 matsay dinggan jala digohidame rapat ni huriata di gereja. Sebagian sian haputusani naking nunga masuk putik tingon. Beta taulahon. Ya, unang betong arong maddo. Jam 10 masuk. Ibe repok do isi. Dang merminggu be unang berong maddo kosongoni. Patalu ego. Jadi untuk menciptakan seia sekata itu turunkan ego. Kontrol egomu masing-masing. Molo terus do naik ego on dan seut. Terus manok kita marsisar butan. Dan pajupangan. Paulus katakan. Asa tercipta damai doa sadahon. Mari kita hidup seia sekata. Sata mahitaw. Amin. Mantap bah. Odo Petor songon na semangat. Mengelusi. Napaduahon. Tabering da. Di ayat sadai dope di ayat sadai. Masih patu pauta asa tercipta damai. Songon upama ni bataki nama do. Sada mahamu songon dayonai.
Unang mardua songon daini tua. Songon dia may daini tua. Akan sering matong manginum tua da mangalusi. Dan mungkin akain aton. Songon dia do daini tua. Adong na asom, mulung besit tong asom duda. Gitu kan? Adong na dangir-dangir, mulai sapur dotong dohotai dangir duda. Gitu. Adong na lango-lango dang jelas, dang asom dang dangir, dang jelas. Gitu kan? Napa dua hona sa tercipta damai, unang marbulat-bulat tita, didok di ayat sadai naking saroha mahita. Kita hidup erat bersatu, erat, kuat, kokoh. Atur bayakut ju sapulidi. Molo sada sapulidi, murado iponggolhon, murahian. PCPC pinisuruh mamonggolhoni gampang. Tapi kumpulkan dulu sapulidi, ikat, gomos, tipulhon, murado, daung, ikut songonidu hitaon. Erat, bersatu, gomos, bergandengan tangan satu dengan yang lain. Unang murah di bola, unang murah di hutur. Gitu. Kadang-kadang kami pengulan arat rotu sonon, kadang-kadang ngolo do salah tingkah dah, nasong-songonon. Lai betu sa, ima ngaulan idongani. Lai mana tu sa, ima holan idongan na. Lai betu si Apolloso, ido holas si Apollosi di tabur-tabori. Gitu kan? Daripada gaur tumagom maniku sipitu ni papodong bulus renges. Ope tong do salah. Ima kan? Holan na modong do bibil prui. Maka gaji muta me. Holan daging na ipamok-mok-mok. Itu kan membuat kita salah tingkah. Unang olo. Erat bersatu. Apa yang menjadi ketetapan kita di gereja ini? Ayo erat bersatu. Teulahon. Unang murahi tai pa hutur-hutur hala. Jadi Iki Barus, jadi ini cerita nyata ya, Aung Super Barus 2028, saya tahu do piadung majalo tohonan, bebida mau tu sih, Barus ya. Saya tahu sih, hari Minggu yo jakon, hari Senin atau riwe ada, SMS waktu itu masih SMS 2008. Hora sinang, mana tamu merhobe sison, inganam munai dirok doi kapung ronggur, sianau sibolga, bulu ni narak. Ale berpikir mau, deo masih bolga tu barusan. Kalau si bolga ke Barus itu jarak tempuhnya 65 kilo, lebih kurang 1 jam. Satu si bolga ruas nami narak. Tek mai sogok di perpestaan pajupang. Ora sinang ini jalan. Nagajang nabulon amat tahun botang. Auma si bulgay. Lam tarsonggo tau. Jadi manat tamu. Molo so ikut dohamu tunahudok. Danggok sa tau kamu angkat kaki du sianun. Lam heran nau. Pardiaun ni porus donaingon narwaku. Molo so ikut tamu tuhatakku. Danggok sa tau angkat kaki mahamu sianun. Isi donaing amat ton. Olalawi mana usip poma tunai lebuki. Sasitong na harus masuk ni amangi. Si bolga dang naik jebu naik si bolga. Daw enang. Na burjini roham do dang iboto ina. Daw harus si bolga. Si bolga reja ita. Mai 2 tahun naruh aku. Si bolga reja mah apa amat tain naruh. Patuk doi dok mulo so ikut tamu tu aturakku. Danggok sa tau palaodo hamusianon angkat kaki. Ngahera ya tangga kanan ni purus marai mana nama dok katanen. Alai mulai ate mai Tuhan. Dang namar sobu-sobu udah. Danggok sa minggu atur terberita mah lah mati deh matai. Nggak mati bisi bulga ini. Burjuoy nang hiro pagurakuin na mga lang durian naitin sina mati topuin na mang jotahe narohako dangalan ini yang nakebitulan di tapi itu cerita nyata alani mari kita erat bersatu ingok dah dan sudah jol malo morohana damai oni koni watotta dong
Marnarong do pangalahon ijol manajuking. Itu kan. Asa gaornya kita. Asa mekilekil si polisi. Jangan mau. Jangan kasih pintu. Jangan kasih jalan. Geriari kolam tapagomos. Genggaman yang satu dengan yang lain. Supaya apa? Dame rohata. Sonang pakilala atta. Marsanga ma. Goarni Tuhani. Jangan pernah kasih peluang tu si polisi. Laho manggahori. Dohot mangguturi kita. Imana paduahon, na perjolo naking mari kita seia sekata, na paduahon erat bersatu, saroha mahitaon. Tips yang ketiga di ayat 1 itu kalimat terakhir, didok saroha sa pikiran mat. Molo didok saroha sa pikiran berarti searah, setujuan, sepandangan, sependapat, seperasaan. Unatong ito tuhon arah ni perdalanat tu bedar lapung. Lau hita tu sukadana. Unatong na mengajak merbada do warni. Unatong tato tuhon arah ni perdalanat tu bedar lapung. Alay dang morot tita siya kudulata. Na mengajak merbada do warni. Marsoalan no kita. Marsalisian no kita. Alay si Paulus madok. Ayo kita searah. Ayo kita setujuan. Ayo kita sepandangan. Damurado, tips dan kiat untuk bersatu itu. Seia sekata, saroha, sepikiran. Apalagi membangun atapok kedua. Saya dia emang program anak targetnya 200 juta. Satu kidei metron. Itu kan pipi mata ngatur pungu 50 juta. Imam Allah searah. Imam Allah sepikiran. Unang atong dok. Tahu nama bangun. Dok warna pelapon di gereja. Nanggu pelapon di jabuku. Dak ku bangunin na. Anggu imang ngajak merbada dok warni. Tak songoni. Ayo. Iya kan. Isi madok metro mall. Metro ini jam 10. Molo na tahun ini 120 berarti tahun depan 360 juta. Lo bisa target konido. Amin. Oh, lam gogo. Ay maramang parar tahun ngayolopon. Ido si arah, ido si tujuan. Jagoma, dame mapakilalata, sonang mapikirata na mamuji Tuhani. Jadi ngata boto naking akamangin na harus ibu siri ni persoalan. Perselisian na masa di huria. Jalan nga ditogu-togu turpukok kita. Buado carana asa dame. Daw siya perbulat-bulaton. Daw siyan perselisian. Napa toluhom masih berengot ta siat turpukon. Songon nahudok naking ingot. Silang ni Kristus do napangoluhok kita. Tajaha majo sa halinay ayat 10 tolu. Rak mahita majaha ayat 10 tolui. Sada 2 tolu. Nabi nagi do Kristusi. Naung tarsilang do si Paulus ulaning humokopamu. Naung tubagasan guarni si Paulus dohamu terdidi. Elusna daw. Jadi mulai doko kamu barisanon. Au kelompok ni si Paulus. Lalu saudara bertahan. Au kelompok ni si Paulus. Aduh si Paulus mati tersilang humokok kamu. Daw. Lalu barisan ini katakan. Hami kelompok ni si Kepas. Aduh si Kepas peluang kamu tersilang ibana. Oh pedang. Nah barisanon. Hami kelompok ni si Apolos. Ya si Apolos madurus semudarna. Lahu peluang kamu. Lalu senadaw. Jadi enggak perlu hidup pro-proan. Pro-an, pro-on, pro itu. Dan perlu. Suku mai portibion na adong mega pro doh bibil pro. Molo mar pro-pro pehita. Pro tu Kristus Tuhan imah kita. Iro. Jadi mula-mula majalo tohona na on na masarita majuda. Adong matutur ni partulangon. Ijalang mah. Oras bere. Ay naung di dia doho sonari kerejo inna. Mulai hati ma Tuhan. Mulai hati ma di Tuhan itu lang. Natuari sere rupiah majalo tohona bibil pro. Hai mu. Bibil pro tulang. Bah. Jadi bibil pro ho. Ayah dong 2 HP asing ni Mega Pro Bibil Pro in. Berarti imana udo suku mai portibion Mega Pro dohot Bibil Pro. Unang adong pro-an, pro-on,
dohot pro i tanga dong mau lombar pro hita pro tu Kristus Tuhanima hita. Hidup benar hidup naking di ayat sadai mangasahon goar ni Kristus Yesus. Jadi siapapun kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita persembahkan di gereja ini, katakanlah mangasahon Kristus Yesus Tuhani. Pos marohata dung songoni dau mahita sia bolat-bolat dau mahita sia salisi apalagi sahat tu namar bada. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho debata para siroha jala pardenggan basa. Hatam nabadiai Tuhan nausaur tu tonga-tonga nami. Disungguli jala di paingotodo hami. Asamia kami di bagasan hasadaun ni roha. Hasadaun ni pikiran. Dohot hasadaun di hata. Suatun bagas hatami tu rohanami. Asa satai sauluah kami Tuhan. Asa ngapoko. Di tonga-tonga ni para sauran nami. Di huriam na di HKBP Metroon. Asima roham. Amin.